Veliki pozdrav dragi naši, dobrodošli na kanal Just Kate Bake i dobrodošli u novi video receptić. Znate da smo uvijek u žurbi i da ljeti samo utrčim, istrčim iz kuhinje da što prije budem gotova i zato danas radim jedne brze uštipke. Vidjela sam ih na Instagramu kod jedne Jelene, a Jelena je uzela od Jovane, tako da ti recepti uvijek... Just Kate Bake je uzela i od Jelene i od Jovane. Kažem, mene su privukli izgledom jer imaju taj lijepi omotač od sezama, ja obožavam sezam, pa ću danas iskušati ovaj receptić. Jako je jednostavan i brzi, zato mi se sviđa. Treba će mi svega 500 grama običnog glatkog brašna, dodat ću tu jedan suhi kvasac 7 grama, 1,5 mala čajna žličica soli, 1 jušna žlica šećera. Sve ću to povezati u ovom samostojećem mikseru sa 420 ml toplog mlijeka, ostaviti da narasta i na kraju će mi samo trebati malo vode da bi mi se zalijepio taj sezam. Ovdje imam 100 grama sezama. Čak sam razmišljala da ga malo pomiješam i sa ćurokotom, ali neću eksperimentirati. I naravno dodatno brašno za posipanje kada sve to budem razvaljala. Idemo zamjesiti tijesto i ostavit ću ga da narasta i to je to. Idemo dalje, jurimo i radimo nešto. Pokazat ću vam šta radimo jer onda u utorak ide taj video. I ostanite do kraja jer ćemo se dogovoriti kad ćemo live, vjerojatno sutra, pa da vam kažemo točno vrijeme. Ja sam dodala samo malkicu još brašna jer mi je tijesto bilo previše ljepljivo. Dodala sam možda 2 jušne žlice brašna, pa vidit ću jesam li pogriješila. Mislim da, dobro, ja bih voljela da one budu onako poput peksimeta, da mi ne budu ni premekani. U svakom slučaju pokrijem ih, zašuškam, fino prekrijem krpom i ostavim da narastaju, pa se vidimo. Malo sam te zumirao. Evo ga, znači, ljudi moji, kad je on meni pokušao objašnjavati šta on namjerava sa ovim gredama i nekakve mozaike spominje, meni ništa nije bilo jasno. A sad ću vam pokazati kako točno on to nešto zamišlja i na što će to ličiti. Onda ćemo utorak, nadam se da ćemo završiti do utorka, tako da ćemo... Wow, to je prozirni. Nije, to je bor, ja mislim. Bezbojni. I onda ćemo vam pokazati na što će na kraju taj mozaik ličiti. Baš me zanima vaše mišljenje jer sam ja bila uvjerena da će to biti totalno suluda ideja. Hajde sad probaj to. Da probam, aj probaj jedan. Ja ću zeleni. Wow, taj ništa znači ne radi posebno. Ništa, sad ćemo zeleni nasuh. Dobro. Nek bude jedan. Ok. Trenutna situacija je ovakva. I onda nastavljamo pa vam utorak pokažemo na što je to na kraju ličilo. Tijesto je naraslo i sada ću ga podijeliti kako u receptu stoji na 6 jednakih dijelova, na 6 jednakih loptica i nisam ga premazivala uljem, ne stoji u receptu, ali meni svaki put kad ne premažem tijesto uljem, onda imam ovaj problem. Tako da ja preporučujem uvijek barem malo jednu žličicu ulja, čisto da vam se tijesto ne zalijepi za podlogu. Da ne stružete sad ovako kao ja. Evo ga. Pokupit ću i ovo što je ovdje zalijepljeno.
Znači... Otprilike 6 jednakih loptica. Sada ću svaku lopticu samo umočiti u vodu. Ovo malo djeluje uvrnuto, zato što je. I staviti na brašno, još malo dodatno pobrašniti i razvaljati lopticu negdje možda debljine, ne znam, nešto manje od 1 centimetra i samo je ovako razrezati na četvrtine. Složit ću ih samo na tepsiju i onda ću ih u ljetnoj kuhinji, naravno, jer imam tu sreću da imam ljetnu kuhinju, onda ću ih tamo pržiti u vrućem ulju. Idem sada sve ostale loptice na isti ovaj način razvaljati. Jedini problem koji sam ja imala, ali to je samo kod mene danas specifičan slučaj, primijetit ćete na kadrovima prženja da pržim na starom strujnom šporetu. U ljetnoj kuhinji mi je nestalo plina, a taj šporet je star 15 godina. I ja ne znam u tih 15 godina da sam ikada na njemu išta pržila. I na šestici sam pržila i nekako mi je sve sporo pržio i nisam baš bila zadovoljna, ali oni mirišu predivno, Anteja je jedan pojela i mislim, djeca jedva čekaju da mi samo ovo završimo da se pojede. Jesi? Jesam. Ma, ko duša. Ko duša. Pjenasti i premekani, fini. Evo ga. Oh. Ma ja, ne trebam mi ništa, ja. Bolje bez ulja, jel? Sve moje stane, i nisu masni. Doduše, okapate ih normalno na komad ubrusa i sve, ali uopće ne popiju ništa masnoće, jer ja obično nekako više volim onako kao peksimete sa praškom za pecivo i jogurtom jer kao uštipci su masniji. Inače mi čambere svi volimo te peksimete. Da, svi čambere vole peksimete, ali ovi su mi, vi ćeš probaj, baš nisu masni. Sada na djeca gledaju, a baš smo bezobrazni. Ajde, baci jedan. I šta reći? Vidimo se live u koliko sati sutra? Da, sutra live. Pa ljeto je i svi su ili na plaži ili su negdje sa obitelji ili... Ja na kasno u 8. Eto, ostavite komentare dole. Nemojte gledati dnevnik jer vas samo sekiraju, gledajte nas. Ništa, u 8 sati onda ćemo sutra da, na večer. Ljudi moji, mi idemo ovo klopati. Gledamo se sutra u 8, da malo pročekulajmo, da vidimo gdje ste vi preko ljeta, gdje smo mi preko ljeta bili, šta kako. Uglavnom druškamo se. Ljubimo vas. Ćao! 5 minuta kasnije. Jedan preživio, a i on neće dugo.